CJ yaba na the Bokrata no de we de na poso taw no ano yembo ensam na aba no so bi ma se bibia bokode Adom next time I will be share multimedia to me chemna yenye entafo nti wo sha na me so ma media why na yeden nti da be na ende da be na be she da be biem da be nti na yeden da be biem na be she and I'm just forcing a bachelor. Thank you so much. Na delegate the worker tada me de shase wo hwe anim hadoma Dr. Sibwo Kweku edaha na what say onim say NDC amanyoku no de abetodwa ene say no wo mo chese afewei abato no ye anibre pa anibre so ene wo mo de kosa abato no nyese kantwe na eka nhihye yo mo de di dwuma ho no wo mo ebehye se wo mo di drones ya drones a uhunu drones de na dwuma ye bebre no a ebi de ye de ekokogi nro de kwa miamia hodo ma wo mo wo nkronkoma mu a ehyen bedu ho na nipa wuo no drone bi wo ho ma edi nro ni moja na sa nyema ni nyina ede ko na ye wo drone bi so ma ye di media fo use eno so ne nam wiem ni ama drone shot ni so bi wo ho na bibi sa na NDC amanyoko no chese afi wo ya bato no eno no mo di bedi dwuma enti we no omo de drone se na be yo pressing e de aye monitor ni ade nyina enti ene ade no asem no ekoso he kra na drone na mapampama ebetwa na no na isi chese de bi that of electoral services Dr. Sibwo Kweku chese sa strategy na NDC amanyoko no eka no enya de a isi enya enkreta bia wo ho na ne krakra mu krampo so no sa duro so mo pese mo di dwuma no ebe chese mo betieti ankrofo privacy home ade bia wo so ye no kokoma na se ade bia wo ya bato kware obi to aba ese so obi mpo hunu se wo to ko ha na sa wo to ko ha na mo wiem na etwa sa de bi krampo a na ko twa sa ne ma ne nyina ntese no akoye NDC ene eye isi na wo edisa drones ho enkomo no daily guide mu amanya wode aba eno no mu ba ko na mayi no na ma me fa nko Ghanaian Times da Bokrata mu a na omampani akufu adom kyerese the Made in Africa Energy Technology Confab jeze wabia no ewo enkran ha sei na esewani ense wokakire wo ehye se ebeboa ye pa ne wa obekobie no de woso nya nimde bia wose wonya no wonsa ebeka na adodan kwakufa de ato aye Africa bibrem ha akandifo nyina nim ese wo ehye se ebra no ne ya wiase konanim no wo ebema ensusuye ni nimde apino ewo na aboa ama enyinema hoode ensakraye ne ne tade bekwanim no ayeye Dr. Kwaku Afriye aya presidential envoy on climate change ono na ekasa ejom mpani akufo do anamu ekasa ye ewo dwumadi no mu bia no enra ewon kran no ano enti da Bokrata aka ho asebe na 2 days na omode yesa enhyemudie no a AETC ene eye Ministry of Energy na kambom edisa eye African Energy Technology Conference no omode baso enti Ghanaian Times no na ba ko we dia mamenyi fi ho omampani dada mahama otu frankama NDC kyerese wono eba ga adanmefo ensase a enipa bi wiewia na omo tonton obro mu ni ho krata no wo so no oba obeye hyehyemu na sansase nya no odwoma de ma wom kasatintin bi ani akire Ghanaian Times mu na kasa asem yim na eno achi suso no the Ghanaian publisher had the obisa sem o say Dr. Mahmoud Bawumia otu frankama MPP no obeyi oba ese ne franka tuni abedi akire na so obeyi oba se na abedi akire na eno ani asebisa Ghanaian publisher ebisa ewo ha na eno edan chenso $449 million eno eye one district 140 tax waiver se woma wo mo peso mo bebie sa emfidenyuma ani ade won baba bedi omudwuma de eto a enka wasa banje wasa ban yifi ho no mutu bebie nyuma no efa emabun dodo wadwuma mu no eno na owura fenyo makina oye leader ede madrom kese no eka ho asem o defend ne dendenden ewo ha na wo hwa asem a the publisher ebisa ya emamiensa efuni eda asemi ho Irene Natoshi Ado Latte edaha akosua frema osai opare edaha ena Esla Usu Ekufo wono so daha enti mamiensa na Ghanaian publisher ebisa se Dr. Bawumia be mu baako na wabenya oba abedi akira na eda no du hon ma ye behunu na yenko yanim na memfa eye the custodian de Bokrata entoaso
Oba the custodian anim ha say ya wo mo HS no so edru ho sensem no so age ha boso pa na eno chi so no yewra the speaker of parliament Aban Sumana Kingsford Bagbin ebo ensem 12 abaso wo mo modern bo wo mabo eba no kama ka bia mamumu ni dwumadi a ensem 12 adwuma wo maye no wo chese asoni na pinu awanimu ensem 12 betumi aye eno the custodian the obokrata yanim hanom na wokoda inquisitor the obokrata ne fa eto so enan ene enum na ensem pinu na ededa ha na de mebo so ama director general ya oda National Lotteries Authority na nyame aye na dom omokopie mu Casablanca Morocco no abato ekoso na eno African Lotteries Association na omokoto aba no omayi no ese vice president ntiche say ne modern bo a obo efiti ebra okoye National Lotteries penyi na ene wiase nyina hu na Africa nyina hu no ese ne dwumadi aso ani dodo enti wo mo ema no sa dibia no ese onkonkoto aso a na we no so oboto aba ya bato ene odi nkonim no enti ora samia wuku kwaso saawate na bo adwuma no sa congratulations ka sie Africa so wakodru hoi no yenim de otumi ye ti Ghana nyina nim na Ghana eba no lottery ho nsem a yenkoso na yeni tintiman the new publisher da bokrata so wa hanom kasafa yewra samia wuku ho sanso na EC ene NDC ne no eba no drosa NDC person mo di dwuma no a ho komodie no omo ewa ti CJ dem de be wiama ho the new finder da bokrata no na wo hye katafa etosum yenu a Dr. Brian Etampon edaha wono swafo hye enuane ene kwadwuma so na wo kyerese sese no wobekaya ebribia na ukọ school no nso ne wo school farms wo ho ai no ne school na ne yetumi duaduane ma me se na me o garden wo ye fiche kakra bi enya me wo bibia bi medua bayire medua bro medua nkatse kyese medua ne ma bebre tos ne makonyina na medua oba me garden mu a me kotutu no nse so sa nti do na me ye me so ne me de a me se manage kwadwuma ho pa nti se na honorable Dr. Brian Champo de sa konya we abeto ho de na wase me fa bo me bo na wo mo se no anisode hu na asoe no no eso nti se wo mo ebo akuafo mo sase se de be yo mbesiesie no mo de mo dwuma se de be ya wo mo benya enuro na mo de ego mo mfudie so sika krempo mo benya na tumi ahyehyɛ maboa no wo so mo besan ama na sɔre na eba no school farms no so asa school no tumi ye na ye a enuane a school fo be de ne de bia no mbetwa sa ban fa aduane mra aduane na wo ma dua wo mo school garden mu a anyini no wo mo betumi de no so no atwitwa mo kakra ko sise aban de beba we anisode hu na Dr. Brian Champon de eba wo so be se mo kena ama na ye pa wo se target no anisode hu no ene se efie no ma edi anim yi na aye aduane ho ene ho akwa atwe ne ade no na eno ayaba kosem wo Ghana ene your schools ahodro muti CJ da obokrata me saka emu amane kakra media ma no enie why